teman-teman, ketemu lagi nih. Wow, ada ondel-ondel balon meletus nih. Tuweweng, tuweweng. Ada balon warna hijau, meletus balon hijau. Apa ini hadiahnya teman-teman? Wow, kita dapat permen milk kita nih teman-teman. Ada gambar sapinya. Wow, mantul-mantul. Wah, ada rusa juga nih warna coklat teman-teman. Wow, kita dapat singa si raja hutan dan kita dapat kuda Nil juga nih. Teman-teman, wow, mantul-mantul. Ondel-ondelnya kepalanya copot nih, kita pasang dulu yuk teman-teman. Wow, tuh kan ondel-ondelnya jadi bagus lagi nih. Ondel-ondel pakai baju warna biru, kita kumpulkan. Wah, ada bus Tayo juga warna merah nih. Si Gani, hei Tayo, dia bus kecil ramah, melaju, melambat, Tayo selalu senang. Wow, ada mobil Tamina teman-teman, kita kumpulkan yuk, cari ke sebelah sini yuk teman-teman. Wow, ada ondel-ondel balon meletus lagi nih teman-teman. Wow, ada balon warna pink, tuweweng, tuweweng, meletus balon pink. Wah, apa ini hadiahnya teman-teman? Wow, kita dapat permen rasa stroberi. Kita kumpulkan ya teman-teman. Wow, ada mobil warna oranye juga nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita dapat apa ini? Wow, hewan badak bercula satu teman-teman. Wow, mantul. Kita dapat apa lagi ya? Wah, ada zebra juga di sebelah sini teman-teman. Wow, kita dapat zebra warna hitam putih, belang-belang. Kita kumpulkan ya teman-teman. Wow, ada helikopter juga nih teman-teman, warna hijau. Wow. Ayo kita kumpulkan. Wow, ondel-ondelnya jatuh nih teman-teman. Kita dapat ondel-ondel pakai baju warna pink. Abang ondel-ondel nih teman-teman. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita cari lagi ke sebelah sini yuk. Wow, ada ondel-ondel balon meletus lagi nih teman-teman. Wow, meletus balon oranye. Wow, bola sepak warna biru berhadiah nih. Wow, isinya ada uang nih teman-teman. Wow, uangnya Rp2.000 nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Wow, kita dapat hewan kerbau nih. Wow, terus ada anjing putih nih, guguk. Wah, ada keju. Wah, ada tikusnya teman-teman. Wow, ada tikus putih. Ayo kita kumpulkan. Kita dapat mobil supercar warna merah nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Wah, ada empok ondel-ondel muka putih pakai baju warna pink nih. Ini kayaknya pasangan yang tadi deh teman-teman. Cari lagi ke sini yuk. Wow, ada ondel-ondel balon meletus lagi di sini. Wow, tuweweng, tuweweng, meletus balon kuning. Wow, kita dapat permen Yupi nih teman-teman, rasa stroberi. Wow, ada 3 buah. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita dapat apa lagi ya teman-teman? Wow, ada mobil pemadam nih teman-teman. Pemadam di mana? Di sini, di sini. Wow, mantul-mantul. Ada bus Tayo juga nih warna hijau teman-teman. Hei Tayo, dia bus kecil ramah. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Wow, ada kuda poni juga nih warna pink. Wow, sayapnya bisa bergerak teman-teman. Wow, kita kumpulkan yuk. Wah, ada capit singa nih lagi makan ikan. Wow, mantul-mantul. Kita mainkan yuk capit singanya. Wah, belum apa-apa aku udah digigit sama capit singa nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Wah, ada ondel-ondel
muka putih pakai baju warna biru. Kita kumpulkan teman-teman. Kita cari ke sebelah sini yuk. Wow, ada lagi ondel-ondel balon meletus nih teman-teman. Ada balon warna merah. Tueweng, meletus balon merah. Wow, ada telur berhadiah warna kuning nih. Ayo kita buka teman-teman. Isinya apa ya kira-kira teman-teman? Wow, ternyata balon emoji warna-warni nih. Ada warna ungu, warna hijau, dan warna kuning teman-teman. Ada 3 buah. Ayo kita kumpulkan. Wah, ada bola berduri warna ungu dan warna hijau nih teman-teman. Wow. Ayo kita kumpulkan bola berdurinya. Wah, ondel-ondel kepalanya copot nih. Ini ondel-ondel bapak polisi. Kita pasang ya kepalanya teman-teman. Wow, kita kumpulkan. Wah, kita dapat bola semangka nih. Ayo kita putar teman-teman. Wow, mantul. Kita dapat bola cat juga nih teman-teman, warna orange. Wow, kita putar yuk bolanya. Wow, kita pantulkan. Wow, mantul. Kita kumpulkan yuk teman-teman. Kita lanjut cari yuk. Sepertinya sudah habis. Halo teman-teman, ini hasil dapatan aku hari ini. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Semoga sehat selalu.